muri Bungabunga Ubuzima muri iki cyumweru turareba ingaruka za COVID ku bantu bari basanganywe uburwayi. Kuri bamwe mu barwayi ba Diyabete igoma muri Kongo, ibibazo byarushijeho gukara biturutse kuri COVID-19. Umupolisi w'umunyakenya afasha abana bafite ubumuga kugarura Ikizere n'ibyishimo abifashijwemo n'umuziki. Ibyo nibyo bikubiye muri kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none, mu gitegurirwa n'ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ni Eugenia Mukankusi, mbashimiye kuba muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Impuguke zivuga ko abantu basanganywe uburwayi bashobora kugira ibibazo bikabageza kure iyo bafashwe na COVID-19. Uburwayi abantu bagendana buri mu bwoko bwinshi. Hari nk'umuvuduko w'amaraso, kanseri, indwara z'imiyoboro y'amaraso na diyabete. Mu nyigo yatangajwe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe kurwanya indwara no kuzikumira, abashakashatsi basanze ubwandu bwa COVID-19 butuma ibimenyetso bya diyabete bikara. Abarwayi ba diyabete bari mu bashobora kwibasirwa cyane na COVID-19, kandi ubwandu bwa virusi ya corona bushobora gutuma haboneka abarwayi bashya ba diyabete. Turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abafite indwara ya diyabete bazahajwe na COVID-19 kuva icyorezo cya virusi y'itera cyadutse mu gihugu. Goma, umujyi wibasiwe na virusi ya corona, wapfuyemo abantu benshi bazize COVID mu bantu bari basanganywe diyabete. Ni ikintu gihangayikishije ababana n'iyo ndwara kimwe n'abakozi b'umuvuzi. Zenemo Neti Zayidi afite ibindi bisobanuro. Landry arwaye diyabete, aherutse gupfusha nyirakuru nawe wari urwaye diyabete kandi yapfuye nyuma yo kwandura COVID-19. Ibyo byamuteye ubwoba ku buryo arimo kurushaho kwita ku buzima bwe. Aza kuri iki kigo cyita ku bafite uburwayi bwa diyabete gukurikirana uko ubuzima bwe buhagaze. Kuri Landry iki ni igihe kigoye. Iki gihe cya COVID-19 gikomereye tw'abarwayi ba diyabete. Narwaye iyi ndwara mu buryo bw'uruhererekane rw'umuryango, na nyogokuru nari nsigaranye yitabye Imana. Uhagarariye ishyirahamwe ry'ababana na diyabete muri Kongo avuga ko abarurwa bagera kuri 20 babanaga n'iyo ndwara mu mujyi wa Goma bapfuye kuva COVID-19 igeze muri icyo gihugu. Hari impfu zimwe twamenye mu mwaka wa 2020 bagera kuri 5 bazize COVID-19, no muri uyu mwaka hari abagera kuri 14 tumaze kumenya bapfuye. Ibi byose biratubabaza. Muganga Minos Minana avuga ko abarwayi ba diyabete bari mu bugarijwe na COVID-19 kurusha abandi. Le diabétique, lui, il a d'abord, quand le sucre augmente, Abarwayi ba diyabete iyo isukari yo mu maraso izamutse, ubushobozi bw'umubiri bwo kwihagararaho imbere y'indwara zandura buragabanuka. Kindi virusi ifata mu bihaha iciye mu musemburo wa enzyme. Iyi enzyme rero ni ingenzi cyane ku barwayi ba diyabete, abarwaye umuvuduko w'amaraso n'abandi barwaye indwara z'ubuhumekero. Niyo mpamvu abantu nk'abo bazahazwa n'indwara kurusha abandi. Abahanga mu by'ubuvuzi bifuza ko hashyirwaho politiki y'ubuvuzi yihariye yakwibanda ku bukangurambaga mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ku bantu bashobora kuzahazwa cyane n'indwara. Ku bindi bijyanye n'indwara ya diyabete, twavuganye na muganga Daniel Katambo Kinengu, ni impuguke mu bijyanye n'imibereho igamije gukumira cyangwa se kubana n'indwara zitandura nka diyabete. Diyabete ni imimerere ituruka ku bwiyongere bw'ingano y'isukari mu maraso. Niba isukari mu maraso yawe izamuwe no kubura umusemburo wa insuline ukorwa n'urwagashya, ibikunze kuba ku bana bato, iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa mbere. Ariko niba iyo mimerere izanye n'uko uwo musemburo wa insuline udakora neza, bikaba bifitanye isano n'uburyo ubaho, iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Niba imimerere nk'iyo cyangwa izamuka ry'isukari rigaragaye mu gihe utwite kuva ku cyumweru cya 24 kugeza ku cya 28, igihe dukora isuzuma, iyo ni diyabete yo mu gihe cyo gutwita. Niba ufite ubundi burwayi ukaba uri gukoresha indi miti ishobora kuzamura diyabete, iyo mimerere ishobora kugirana isano no kunywa inzoga nyinshi bigatera ukubyimba kw'impindura, iyo ni diyabete y'impindura. Niba ibyo bifitanye isano no gukomereka kw'impindura, iyo ni diyabete iturutse kuko gukomereka. Izo diyabete zose zijya kugira ibimenyetso bimwe.
usanga umurwayi wa diyabete akubwira ko yumva ashaka kunywa amazi menshi, akajya kwihagarika kenshi, ugasanga n'ubushake bwo kurya bwiyongereye cyane ibinyamasukari. Ijambo riboneye ryo gukoresha si ukuvuga ko abarwayi ba diyabete y'ubwoko bwa kabiri bafite ibyago byinshi kurusha abandi. Buri wese afite ibyago bingana n'iby'undi mu kwandura COVID. Aho itandukaniro rizira ni uko iyo urwaye diyabete kandi itavurwa neza hanyuma ukandura COVID, usanga uzahaye cyane ukaba wamara iminsi myinshi mu cyumba cy'indembe. Kubw'ibyago ushobora no kuguhitana. Ubwoko bwose bwa diyabete waba urwaye, umuti wa mbere ni uguhindura uburyo ubaho. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ivuga ko ibihugu 6 bya Afurika bizaba ibya mbere ku mugabane mu guhabwa tekinoloji ikenewe yo gukora inkingo mRNA. Umushinga wo guhererekanya iyi tekinoloji watangijwe mu mwaka ushize. Intego yari ugufasha ibihugu bifite amikoro ari hasi cyangwa se ibifite amikoro aciriritse gukora izo nkingo ku bwinshi kandi hakurikijwe ibisabwa ku rwego mpuzamahanga. Misiri, Kenya, Nigeria, Senegal, Afrika y'Epfo na Tunisia bizahabwa tekinoloji yo ku rwego rw'igihe hejuru ikoreshwa n'amasosiyete nka Pfizer, BioNTech na Moderna ku nkingo zayo za COVID-19. More than 80% of the population of Africa is yet to receive. Hejuru ya 80% by'abaturage ba Afurika ntibarafata doze n'imwe y'urukingo. Ubu busumbane ahanini bwatijwe umurindi nuko inganda zikora inkingo ziganje mu bihugu bikeya bikize. Yes, we accept what Yego twemera ubufasha twagiye tubona, ariko ibyo ntibirama. Udufashe gushaka ubushobozi. Reka dufatanye mu gukemura inzitizi no kwereka isi ko Afurika ifite ubushobozi, abahanga n'inganda zitanga inkingo, imiti n'ibikoresho bya kwifashishwa mu buvuzi muri Afurika. And indeed, I consider this not only as a major step forward in the fight against the pandemic. Kandi birumvikana, ibi simbifata gusa nk'intambwe ikomeye igana imbere mu kurwanya icyorezo, ahubwo ni intambwe ikomeye igana ku kwigira kwa Afurika mu bijyanye n'inkingo. Intego tugomba gukurikirana ni yuko kurengera uburenganzira bwite mu by'ubwenge bitagomba kutubera intambamyi mu gukora no gukwirakwiza inkingo aho zikenewe hose. Iyo niyo ntego. Inzobere zivuga ko virusi ya corona yagize ingaruka ku buzima bwo mu mutwe mu buryo butandukanye. Abantu benshi bahuye n'ibibazo bishobora kubahangayikisha cyane ndetse bikabarenga. Twashatse kumenya icyo mutekereza ku ndwara y'agahinda gakabije, depression, n'ingaruka imvamutima n'uburyo twiyumva bigira ku buzima. Dore uko bamwe babyumva iragose muri Nigeria. Ukwigunga gukabije kuriho, kuraza wabyemera utabyemera, bishobora kukubaho waba wumva umeze neza cyangwa nabi. Rero ntugafata ingamba zikomeye zishobora kugutera kwicuza. Depression is a state whereby ukwiheba gukabije ni imimerere aho umuntu aba ababaye bitewe wenda no gutenguha. Ni ikintu gisanzwe gishobora kuba kuri buri wese bitewe n'ibintu runaka. There are tendencies for us to slide into depression, especially urabizi ko hari uburyo tujya twumva tugiye kugwa mu gahinda gakabije cyane cyane iyo uhanganye n'ibibazo runaka, ariko ngegerageza uko nshoboye kose nkaguma nishimye. Ibyishimo byawe, umunezero wawe ntabwo bishingiye ku wundi muntu. Wahitamo kwishima. Njye nahisemo kwishima. Urumva umunezero ni imbere muri wowe. Ibyishimo ni ibintu biza mu gihe runaka. Whenever you feel depressed, I think mugihe wumva babaye bikabije, nibwira ko amasengesho ariyo washyira imbere. Kandi ntekereza ko tugomba guhora twiteguye gufasha abo bose bababaye cyane mu rwego rwo kubagira inama nziza no kubafasha mu byo bakeneye. Nyuma y'imyaka 2 icyorezo cya virusi ya corona kirasa n'ikiremereye ku buzima bwo mu mutwe bw'Abanyamerika. Hari benshi barimo guhura n'ibibazo kuva ku muhangayiko kugera ku gahinda gakabije. Imyaka hafi 2 ishize y'ubwigunge n'indwara byatewe n'icyorezo yagize ingaruka nyinshi, atari impfu n'ubundi burwayi buzanwa nacyo gusa, ahubwo no mu mitwe yacu. Mbere y'icyorezo habonekaga umuntu umwe ku bakuzi 10 ugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo kwiheba n'agahinda gakabije. None ubu ubushakashatsi bwacu burerekana ko abantu 3 ku 10 bakuze bagaragaza ibyo bimenyetso.
abakuze bari mu myaka yo gukora, abagize inshingano nyinshi mu gihe cy'icyorezo basa nk'aho ari bo bibasiwe cyane. Dukunze kubita icyiciro cya sandwich bitewe n'uko babarizwa mu myaka iri hagati y'abana n'ingimbi ndetse n'ababyeyi babo. Usanga bakora ibishoboka ngo bite ku babyeyi babo baba bakeneye byinshi bitewe n'ubwigunge, bakabihuza no kwita ku bana babo, ndetse biranashoboka ko babihuza no kwita ku mibanire yabo n'abandi. Ariko abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bavuga ko icyorezo cyagize ingaruka kuri buri wese. Umubare munini w'Abanyamerika usanga bafite umuvandimwe wa hafi cyangwa inshuti ishobora kuba yarahitanywe na COVID-19 cyangwa se ikamuzahaza cyane. Benshi batakaje imirimo, abana bavutswa ibihe byiza bagiranaga n'urungano, kandi ku ngimbi n'abangavu naho amashuri yarahagaze ntibaba bakimuka. Imibare y'abashakanye batandukana nayo yariyongereye. Abahanga ibi babyita ihungabana rya bose. Igihe ibitero by'iterabwoba byabaga muri Amerika muri 2001 cyangwa se habaye inkubi ya segwakira zikaze, ibyo biraba bikarangira, hanyuma icyo abantu bakora nyuma yabyo ni ukwisuganya bakongera guhanga ubuzima. Tugendeye ku byo tubona aha rero, nta ntangiriro mu by'ukuri igaragara. Abahanga bavuga ko uburyo busanzwe bwo guhangana n'indwara yo kwiheba kuri iyi nshuro budakora. Inama ikunze kugirwa abahuye n'iki kibazo nko guhura n'inshuti kenshi, gutembera, gusura ababyeyi no gushaka ahantu hashya wajya, ibyo muri iki gihe cy'icyorezo ntabwo byaba ari byiza kubikora. None wabyifatamo ute mu gihe amakuru ava mu kigo gishinzwe gukumira ibyorezo cyangwa abandi babifitemo ubumenyi avuga ngo wijya ahantu hahurira abantu benshi? Niba ukunda umuziki, wijya mu gitaramo, wijya muri sinema, wijya mu rusengero cyangwa mu isinagogi, kuko aho ni ahantu abantu bahurira. Kandi nubwo ibyo bishobora gufasha mu bijyanye no guhangana n'icyorezo, ariko ibyo abantu bavomaga aha hantu ntibakibibonye. N'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu ubwabo barimo guhura n'ingorane nk'iz'abandi basanzwe bahura nazo. Profeseri Liza Brown, umwarimu muri kaminuza ya Palo Alto muri California, ni impuguke mu birebana n'ihungabana. Iki ni igihe cyo kwisungana. Mfite inshuti nyinshi twamenyaniye ku ishuri, nari maze igihe kinini tutavugana, barampamagara. Numva nishimye byimazeyo kuba bagerageje kumpamagara. Gusa abahanga bavuga ko ihungabana ritazapfa guhita rirangira, kabone n'ingamba zikarishye zijyanye na COVID-19 zavanwaho vuba. Bavuga ko kuri benshi bizasaba imyaka myinshi ngo bakire ingaruka icyorezo cyateye ku mitekerereze yabo. Nk'uko imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ibivuga, abana bafite ubumuga basigaye inyuma mu bijyanye n'amashuri muri Kenya, kandi 19% gusa muri abo nibo bajya mu mashuri yisumbuye. Umupolisi wo muri Kenya yiyemeje gukundisha abo bana umuziki, bahindura ubuzima bwabo. Muri Kenya si ikintu babona kenshi umupolisi akora. Usanga mu makuru bavugwaho ibintu bibi nka ruswa no guhutaza abigaragambya, ariko uyu mupolisi we ayoboye itsinda rya muzika ry'abana bafite ubumuga. Nishimira kubona narahanze kandi nkaha abana ikintu cy'inyongera bahugiraho. Icyobaje gusa ntibashobora kugenda ngo bakinire umuziki hanze. Tuzareba niba twabasha gutegura no gukora ibitaramo by'umuziki hanze mu bindi bigo. Yakunze umuziki ndetse yacurangaga na saxophone mu itsinda rya muzika rya polisi mbere yo gutangira kwigisha imyaka 3 ishize. Hari cyahindutse kuva aje, ubushuti bwariyongereye, abiga baba bashaka kuvugana n'umupolisi. Nk'umupolisi hano Bwana Sale ntajya yambara impuzankano ya gipolisi, ariko uyu munsi yayambaye. Akunda kuza yambaye gisivili ku buryo mu gihe abanyeshuri babonye umupolisi wambaye gisivili batagira ubwoba bwo kuvuga, bwo kuganira. Yemerera abanyeshuri gukora ku bicurangisho bye. Ubushakashatsi bugaragaza ko gutoza abana umuziki bitagarukira ku kubanezeza gusa, ahubwo bibafasha mu kwiga neza ururimi, binagira ingaruka nziza ku bumenyi mu ishuri. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku ijwi ry'Amerika kuri Radiyoyacu VOA.com. Naha dusoreje ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye mwese, naho ubutaha mumererwe neza kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.